Ndagusuhuje we munyarwanda, ndagusuhuje we murundi, ndagusuhuje wowe wumva ururimi rw'ikinyarwanda. East Africa muraho, abari muri za diaspora hanze ya Afrika namwe ndabasuhuje. Upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa wumva ururimi rw'ikirundi, tukaba twumvikana mu rurimi mvuga. Uyu munsi dukomeje umurimo wacu w'ishuri, ishuri ryacu ryo kwiga ibijyanye n'isesengura ry'imibare n'ubushakashatsi. Uyu munsi rero turarebera hamwe ikintu cyitwa chi-square mu kirundi no mu kinyarwanda, nk'uko biri haramo, nk'uko muri kubibona ahangaha. Turareba icyo bita test of independence, donc ubwigenge bwa buri variable ebyiri cyangwa two-way table. Benshi bakunda kuzita two-way table cyangwa cross tabulation. Chi-square dufashe iki? Kureba isano iri hagati ya categorical variables ebyiri. Wayimenya ngo chi-square, wahita wibaza ngo chi-square itaniye he na simple linear regression. Simple linear regression ni uko tuba dufite dependent variables iri continuous. Nuvuye mvuze continuous, muribuka ko muri video yacu ku bijyanye na logistic regression twavuze, ndetse no kuri multiple linear regression twavuze n'ibijyanye na data type. Data type ya simple linear regression twayibonye ko ari continuous dependent variables, igomba kwita iri continuous. Ariko hano kuri chi-square ho tuba dufite zose variables zombi, linear noza dependent variables, independent variables, zose zigomba kuba ziri categorical, ntabwo ziba ziri numerical. Ariko kuri simple linear regression dependent variables igomba kuba iri continuous. Dataset yacu rero nk'uko muri kuyibona ahangaha twayikuye muri Kaggle, wanditsemo iri jambo ngo anemia CSV, haranditse dataset search, wayibona aho barashakira dataset wayibona. Ariko gusa nakuyemo variable ntoya, ndi kuyigira ntoya kuko yari ifite ama variable menshi, gerageza yo kukura mu makeya kugira ngo turebe ayo twigiraho gusa. Ntabwo nabikoze kugira ngo dukore analysis y'iyo dataset yose, niho nuyigeraho ntuze kubyibazaho impamvu hano dufitemo ama variable makeya. Chi-square rero formule yayo ni cyangwa x square ingana na observation ukuyemo expected ukabishyiraho kare ugabanije expected. Bivuze urugero, tuvuga wenda wateganyaga kubona amafaranga 5,000, none wabonye amafaranga 3,000. 3,000 no observed, 5,000 na expected. Yugoro ufata 3,000 ukuremo 5,000 ubishyireho kare, hanyuma ubigabanye 5,000. Iyo ngiyo nicyo bita x square cyangwa chi-square. Uyu munsi hypothesis yacu ni ukureba ngo hari nira hypothesis irabivuga ngo there is no association between categorical variables. Alternative yo muri searcher ni there is association between categorical variables, sibyo? Ubwo rero nk'uko bisanzwe noza code yacu ya mbere no kureba uko amadone yacu ameze, ni browse ntibisanzwe, tugahitinga enter, tukabona ko variable zacu ari izi nk'uko muri kwibona. Age in 5 years, uvuga ngo ni urabona ko ari amarange ya age umuntu aba ashobora, uwo muntu yari afite abari hagati ya 20 na 24, 25, 29, 40 na 40 n'ingahe. Izo variable zose wazibona. Hanyuma iyi ni anemia level, have mosquito net, smoking variable zacu ari izi nk'uko muri kwibona. Age in 5 years, uvuga ngo ni urabona ko ari amarange ya age umuntu aba ashobora, uwo muntu yari afite abari hagati ya 20 na 24, 25, 29, 40 na 40 n'ingahe. Izo variable zose wazibona. Hanyuma iyi ni anemia level,
have a mosquito net, smoking cigarette, current marital status, taking iron pills, ndetse na when child put into what, turaza kubibona neza. Murabibona ko data variable zacu, value zacu zose zisa umutuku, bivuze ko ziri categorical. Okay, tumaze kureba rero variable zacu ubwoko bwazo ziri muse ni numeric, ni categorical, twasanze ari categorical, ni nayo mpamvu tugiye kureba isano iri hagati. Tumaze kureba rero variable zacu ubwoko bwazo ziri muse ni numeric, ni categorical, twasanze ari categorical, ni nayo mpamvu tugiye kureba isano iri hagati yazo zose tugendeye kuri dependent variables na independent variables. Ahangaha dependent variables, dependent ni anemia, ni yitwa anemia. Hanyuma independent ni izi ngizi zose zisigaye, izi zose ni independent variables. So nkuko rero bigenda, tuhita tubanza kureba tukadescribinga data zacu, tukareba koko izari zo n'amazina yazo na format zirimo. Ubwo ni describe nkuko bimeze, describe, shatse wakandika gutya describe. Urabona nyine nkuko twayibonye 2000 na size, string zose, amazina yazo nazo. Hanyuma nyuma y'ibingibi tureba missing variables, etc. missing MDS noneho nkuko ni missing describe. Murabona ko iyi imisinga 34% ikamisinga 3, ikamisinga 6. Iyo umaze kubona missing variables, rules iravuga ngo nubona variable iri hejuru ya 20%, percentage ya 20% ya missing, iyo variable ntabwo yanaliza, urayidropinga kuko yonge iba yakongerera bias, donc ama error menshi muri analysis yawe cyangwa muri model yawe, ikaba model yawe ikaba underfit bitewe nuko ufitemo variable zitari ngo zituzuye. Ushobora none kujya kuzongera bitewe niba ariho wakorekisinze data, ariko mu gihe data set atari yacu tutazi uburyo yafashwemo, turayidropinga. Drop iyi ngiyi ifite ama variable arenga, izi variable zifite zigeze kuri 34%. Wongeye gukanda iyi MDS, ubwo wahita ubona ko variable yacu yagiye. Ikiba gikurikiyeho nuko noneho ni handling, gikurikiye step ikurikiyeho iyi step niyo bita handling missing variables. Bitereba zi handling kuri iyo dufite categorical variables, values tuzimisinga, tuzisimbuza mode. Iyo uri numerical variables tuzisimbuza moyenne cyangwa average, mean. Ubwo rero turabanza dushake mode muri variable zacu. Kuri anemi mode, muziko mode ari iyi ifite ubwiganze bwinshi, variable ifite ubwiganze bwinshi. Ubwo ni murabona ko ari anemia, not anemic. Ubwo tureta tujya kwisimbuza hari missing, turakona replace nka code, urasimbuza muri anemi, urayisimbuza iki? Urayisimbuza iri jambo ryitwa not anemic, ariko turaba twari definishije kugira ngo kuko ni categorical not anemic. Hanyuma igihe if missing, igihe usanze hari icyuho, haburaho umubare, urasimbuzamo anemic. Hanyuma not anemic ukande enter yawe, murabona ko variable zasimbuwe. Hanyuma na hariya muri turazana none turebe mode kuri iyi ngiyi yitwa taking pills. Yes,
yes taking pairs, hanyuma duhitinge turebe iri mode nino, ubwo ariyo yiyi. Turaza rero turiplacinge ahangaha muri mode, hano kuri dushyireho not anemic not, sibyo. Hanyuma murabona ko nabyo zavuyeho. Ukanze MDS yacu waza kubona ko data zawe zose zagize gute, na variable imwe ibura. Ikiba gikuriho rero nubu tugiye gukora noneho association ya data zacu. Association tuyishaka gute? Naho twabonye ko ari cross tabulation cya two way table, ni tab ibisanzwe nka code, ugakanda kuri anemic na dependent variables, ukongeraho independent variables, ugashyiraho ijambo kai. Ushobora gushyiraho kai tu cyangwa kai kuri, ushatse wabigira gutya cyangwa se ukayikuraho. Tukande kai kuriya, tureta tubona yuko data zacu ari uko zabaye. Murabona ko ari nyinshi, kuva hano zagiye ziba ndende nyine, zirakomeje zikaza zikagera aha. So nkuko muri kubibona, urabona ko yakoze nka tabulation ya yama data yacu, sibyo. Hanyuma ikagenda ikora tab ku madata asanzwe, ariko ikaduha p person chi-square ariyo yiyi, ikaduha na p value. Kandi twavuze yuko ntuza izi hypothesis zacu ni izi ngizi. So hypothesis zacu ni izi. Ese ahangaha turafata uwuhe mwanzuro hagati ya anemia hagati ya anemia ndetse na age in 5 years, izo age range. Ni ukuvuga ngo tubonye ko calculated p value iri greater, iri less than 0.05, sibyo. Sorry, turashyiraho turagira ama comment 0.05. Noneho iyi calculated yacu iri less than 0.05. niba iri less than 0.5, umwanzuro nuko rejectinga iyi ngiyi. Iyi ni hypothesis, ni ukuvuga ngo we reject near hypothesis. Hanyuma ubwo turasigarana iyi ngiyi yitwa iyi ngiyi ya kabiri, and we take the second one. Ni ukuvuga ngo umwanzuro ni conclusion iravuga iti there is association between anemia and age in 5 years. Iyo niyo conclusion ahangaha. As shatse wahita wongera kuvuga ngo as p value iri ingana na 0.001 iri less than 0.05. nuko nguko umwanzuro twawufashe. So turakomeje none, ubwo turi kuri ntuza ya kabiri. Dushobora nanone gukora chi-square dukoresheje tukareba ese expected zarizi, expected value muribuka rwa rugero. Unaho ukanda tab, sorry minuscule tab, ukareba anemia, sibyo, ukongeraho age, ukongeraho chi-square kuko nicyo turi gushaka, ni relationship. Ariko wongeraho noneho ukongeraho na expected, hanyuma ugahitinga. Nimubona neza murabona ko hano twabonye mirrored, twabonye twagize observation ya 16, ariko habayemo expected. Izo twatekereza ko tuzabona ni 9 n'ibice 4, hano ni 48 nka observed, ariko byari expected yari 48, 59 expected ya 70 na zingahe, gutyo. Ariko birangira ni uko data zikoze
iyi total imanuka twari 81 ariko tubona 81 n'ubundi hano zari 600. murabona ko hano iyo hasi igenda ihura ariko idahura n'iyo hejuru. Hano yari 0.2 ariko tubona 0, hano yari 1 tubona 0.8. so ubwo p value yacu ni nk'ibisanzwe, murabona ko iduhaye p value ya yindi, conclusion ni ya yindi. Ushaka kubikora rero mu buryo bw'amaro ukabona nicyo bita na cross tabulation isanzwe, nabwo ni tab nk'ibisanzwe kadukoresha iyi kugira dugeretse dushyireho colon nk'isanzwe, sivyo, distance colon, naho murabona yuko ikora pourcentage igenda imanuka sibyo. Nizi urebye hano dufite 19%, 17.2%, 32% n'ibice 9, 0% bigahwana n'100%. donc iba yakoze pourcentage y'izi ngizi zimanuka gutya. Nyuma murabona ko itanga n'ubundi ya p value bya bindi. Ushobora no kubikora mu buryo bwa row ni bisanzwe, igakora sommation nk'ibisanzwe, 100% itambitse, n'izi ni pourcentage izitambika ariko igatanga 100%. so nizi murabona ko ubiteranije wabona 100%. so ariko p value yacu ikomeza kuba yayindi. Turakomeje tugenda no kuri relationship iri hagati ya anemia na have mosquito bed net for sleeping. Ukoresha bed net wenda kadukoresha tab yacu chi-square hanyuma tugahitinga. Murabona ko p value iri greater than 0.05. nimubibona ahangaha uko twabigenje mu mwanya washize, ubwo hypothesis yacu iraza kuba iyihe. so hypothesis yacu iraza kuba iyihe. okay, murabibona yuko dufite ni hypothesis. iyi ngiyi ni igihe p value iri less than 0.05, hano ni igihe 0 iri greater than 0.05. ahangaha ni ukuvuga ngo hano ko nuza umwanzuro, ni ukuvuga ngo calculated p value minuscule value iri greater than 0.05, sibyo. ni ukuvuga ngo we fail to reject the null hypothesis. aribyo byibi. none ubwo niba turi failing the null hypothesis, conclusion iraza kuba iyi ngiyi, ko there is no association between anemia and have mosquito net as p value iri greater than, p value ingana na 0.05 iri greater than 0.05 509 biri greater than ibi ngibi. so uko niwo mwanzuro turi buze kuza kuba dufata hano kuri relationship cyangwa association between anemia na having mosquito on bed net for sleeping. Dufate urugero rwa kabiri, ni ukuvuga ngo bya bindi nanone byo gutabiretinga ukoresheje row, ukoresha colon, ukoresha expected, byose ni kimwe wabikora biroroshye. Turebe noneho indi variable yitwa net anemia na smoking, nabyo ni chi-square, naho nuko murabona ko nayo p value nayo conclusion nayo iraza kuba iyi ngiyi, it is the same, kubera ko p value yayo iri greater than 0. ingana na 0.1, 0.1, 2,
and 8 0 dots. Noneho hano ntabwo turaza kuba dufite net, turaba dufite smoking, naho conclusion ni iyi ngiyi, it is the same. Ibyo it is the same, naho ni bimwe. Kadukore noneho tabulation between tab between anemia and current marital status, nayo ni chi-square, naho murabona ko ari it is the same kuri p value. Naho nta association ihari kubera ko p value yayo iri greater than 0.7849. It is the same, nani conclusion ihari. So turebe nanone tab hagati ya taking pills, nayo murabona ko nayo nta association ihari, hagati ya anemia na taking pills. 0.9 is greater than 0.05, nabwo it is the same. Conclusion ni imwe. Conclusion kuri hagati ya there is no association between anemia and taking pills, ntabwo ari having mosquito twayirangije, ni ko nguko taking pills comme ça, hanyuma ibindi ni ibisanzwe p value. Nibisanzwe. Okay, niyi uyu ni wo mwanzuro kuri iyi noza variable yacu. Mbo tutari twarangiza, mbere yuko dusoza, ndagira ngo mbibutse yuko twarebye ikintu gishya cyitwa handling the missing variables. Tureba difference iri hagati ya chi-square na simple linear regression. Noneho hanyuma tureba conclusion twafata mu gihe dufite categorical variables tugiye kuzihandling, bitewe uvuga ngo ufata, mu yandi magambo ufata statistical test uri bukoreshe bitewe na dataset ufite. Ndabashimira mugira amahoro y'Imana, nkomeza cyane kubashimira uburyo mukomeje kureba video zanjye kandi n'uburyo mukomeje kunshyigikira. Ndabibutsa gukora subscribe, ndabibutsa gukora share, ndabibutsa kuzireba kenshi. Shimira wewe wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, shimira wewe wese ubasha kureba kuri video yanjye. Mugira amahoro, mbifurije amahirwe. Murakoze.